O te whiawhia whaatalo whātu lau whaafonga angale nei tae awalo maia o talo le asa tofi. O lea wale aile tele o tūla whono o COVID, peita e eile tasi o lo totoe, ai ele i pisa tele mai eile malo. O le pō le asonga fua le ana whaamuta eile whaamalo sia o ufi fofonga. Whaapeai ma le traffic light system ma New Zealand, ma o le ua whaitau vai aso, le e toi iaini polo a inga whaamalo sia eile whai o tui pui pui. Peita ai, a whai o lea i te whai malanga mai I New Zealand, ele o sui aile ta tau na whaatu mua lo Traveller Declaration, po o le tau tinonga o lo whai e pāse se uma taunu umai to tono le atunu. Ua sa wai manatu a nisi tala le staff. O lea ele I pisa tele le malo I le whaatu mau o le Traveller Declaration. O le formula nei a whai e te malanga mai I Samoa I New Zealand nei mo se whaata I ta inga. O lo o tā pae le malai wa alele whaleolo toe taunu umai I nei toe wha ailoa, ma a whai ai le ai. O lona winga le mawhaiona e oso I le wa alele. I le fasilingi ai o le whaatu mau pe o lea tau tinonga, o lo o whina waile malo e more contact tracing, po o le whaawhai ngō fia o na sa ili tangata pe a mo o mia muli muli ane. I nisa reporte lo o fia ele to a tele o tau tino, o na e tutu sa fesili o le Traveller Declaration ma le pepa whaatu mo le vaengo tiute, lea fo ia whaatu mui lunga o le waalele. Wa mo o mia le anga I o le pūlenga le waka ko tahei e whaale leia saunga le mu, o lunga o awala tele a Waikato. O le talo sanga le Waikato Chamber of Commerce I le mai asau o le talo whaanoa noa, I le awhia na nafi. Ua maliu le aweta avalo le ambulance le ana feto ai ma le isi ta avale le vaveawa na nafi. Ma maliu ai lava le to atasi, ma o ia lea o le isi aweta avale. Tusa mal se fulu tasi tu la le ana sui ai au wala mo ta avale na uia lea vaengo le State Highway tasi, I South Hill Cambridge, ma I moli maua a inga no nofo lata ane iai. E le fo le tutupu whaalawelawe I lea vaengo le awala. Reporti le News Hub o ta uai Anita Hawkins na ia whaalongo ina lole pa o leo te le tusa leo le afo le tolu le vaveao na nafi. Na ia I loa le lei laval mea watupu. E maila waka ko tai o leo lo oanga ia whaale leia I tu tau saunga le mu pe tai mai le pule silo le Waikato Chamber of Commerce o tala lava ia o lewa na whaalongo iai I le telo o tau sanga. Ua lapata I whana wā o ngai awana I o ma ofu wā o ngai le mall o na ofu suanga. O le tala le I whana wā o ngā lea o ngā mawalunga Christchurch Boys High School o na o le tele o le wha o lima ia a fiaia li ia o ngai le mall a Rickerton Westfield wha apea ai ma whale wha atalipasi. Saule I meli mai wha aulu o le wasenga sfulutasi a lea o ngā mawalunga awane I toe la e ina ofu wā o ngai le mall. Ai mai le pule sili Nick Hale le tala TV tasi. E le tali tono lo o tau la I tasi o so wha inga I tā maa o ngau le laumua. Pita ai, fōlinga mai o lea fo ia a fia wha asolo ato ai maisi ta mai tia onga. O lesa to ona I whato a umatu na mōli ai le sa fulu lima tau sanga, ma ele ngata o mōli ang o le wha o manua ai wha apele ngaoi. Mai le ofisa o leo o lo o wha atupula ia pea le telo reporti wha o atu ta waifusu anga a whana wā onga. E se mai I mātua, a onga wha apea whanau, ele o whai ngō fia I pisinisi me o lo o tutupu mai ona o lea a fia tuai fo I mai I lātou. O lea ini reporti o le COVID tu ina mai aso ta itasi o le vai aso, a o leo le asu ia I le na o le wha atasi le vai aso. O le swinga lea mai le matanga luenga le soifua malo lo ina mai e wha apea, o se whainga o le ao ngā tasi ai ma reporti o isi wha amai. Lea e na o le wha atasi le vai aso po o le masina o na reportia. Eo I le suinga tu mau pele whaailoa mai o cases o COVID, tangata maali liu, wha apei lato e tau fia I whale mai, pe a whaia reporti wha le vai aso. A whai ai alu to e mo o mia I le lumana I le whaia reporti o COVID aso ta itasi. O saule tālai ma whai lava o na toe fo iai. O le ulua I reporti o le suinga, o le asa wai le asonga fua o le vai aso fou. Matala muli, 2.5 miliona e whaopopo ai le isi tasi afe o whaiaonga. Ai 2.5 miliona e mō whana waonga. Whaiaonga nei e tasi afe o lo o fuafua e o mai le fitu se lau mai fafo. A o le isi tolu se lau e su e to tonu a New Zealand. O le atu ina atu fo ele pūlenga le New Zealand Qualifications Authority po le NZQA, Teaching Council ma le Education Payroll, le vai ngā tupe mō whaiaonga mai fafo. Ina ia whaate le vave ai o na whaanga ioi. Ai mō whaiaonga whaopopo leo le asu e to tonu le atunu. O le a whaalu le whaopopo ai avanua sikola sipi, whaapele telo polo kalame whaalea wa onga. I whanau a onga wa a fia a onga ona o le COVID,
O le ua au mai le malo le isi 20 miliona ma o le alfa o ngā le fesoasoani suenga o le NCEA. Fesoasoani I mea o ngā whāna we au fiaita penanga mo suenga. Pele tele o isi whaatala noanga. O loo iei le wha moe moe ma whaiona fesoasoani le silia ma le lua afe whānau Maori ma Pasifika o loo I wasenga sfulutasi le sfulutolu. A o whaasauni atuai mo suenga le NCEA I le kuata a sau. Telefonala Radio Samoa, manuia le tae au.